Hevseruka KCD Leyla Güven Roja notu heştande rakirin nexweşxanî. Polîsên Alman êrişa meşa berbe Strasbourgê vekirin. Ji bo dawîanîna qaş û xilafeta çeteyên Daişê li ser Erdê tenê çend metre mane. Wezîrê Karên Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov dewleta Tirkiyê şiyar kiro got bi terorîstan re diyalog nabe. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan got bûyera li şêla dizê ne ji bonan lê ji bo romet û azadiyê bû. Jinavendan û çaniya Ronayê TV dema xweş bi bînerên hêja me bi sernûçeyên xwe dest pê kirin jê berfirehya nûçeyên me yên danê varî. Çalekiyên gireva birçîbûnê yên li dijî tecrîda li ser Rêber Öcalan dewam dikin hevseroka KCD Leyla Güven ku ev not û heşt rojin di çalekiya gireva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerde ye rewşa wê xeter bûye îro di dema serdana şandeya aştiya navneteweyê de Güven li ser hişê xweç û ew rakirin nexweşxaneyê li wenêjê polîsên hikûmeta faşîst ya AKP êrişî çalekiya parlamenterên HDP kir. Hevserokay KCD Leyla Güven ji bo şikandina tejîda ser Rêber Öcalan 18 mijdarê 2018 dest bi çalakiya gireva birçîbûnê ya bêdem û bêdor veger kir. Çalakî îro di roja xwe ya 98 de ye. Her gu diçe rewşa güveniya tendurustiyê giran dibe û pirsgirêkên nû lê derdibin. Îro endamên şandeya aşîtiyê ya navnetewî bi armanca Güven ziyaret bikin çûn Amedê. Piştî şande Güven ziyaretgerê şandeyê daxuyanî da. Di dema daxuyaniyê de ji ber rewşa tendurustiya Güven an nebaş bûye ew ji ser hişê xwe ve çû. Güven yekser ji bo nexweşxaneyê hat rakirin. Yekîneyên tendurustiyê diyar kirin ku sersînga wê giran bû û ew rakirin nexweşxaneyeke taybet. Hezanîn ku Leyla Güven rakirine beşa giran û ritma dilê wê tê şûpandin. Lê Güven tedawî qebûl nekir. Parlamenter û rêveberên HDP bi armanca di roja sedemên a berxwedana hevseroka KCD Leyla Güven de Güven ziyaret bikin ji gelek bajarên Kurdistanê dest bi meşê kirin. Parlamenter û rêveberên HDP li Wanê ji aliyê polîsan ve hatin dorpêçkirin. Parlamenter û rêveberan li Kulana Maraşê dest bi çalakiya rûniştinê kirin. Parlamenteran piştî rûniştina 4 saetan dorpêç û benda polîsan derbas kirin û dîsa dest bi meşê kirin. Roja reş pazdey svata 1999 Rêber Öcalan ji aliyê hêzên hegemon ên li cihanê û dûvikê wan ve hate girtin. Öcalan çawa behsê serpêhatiya xwe ya wê demê dike em bi hev re jî li vê dosya me temaşe bikin. Şerê cîhanê yê siyemîn bi operasyona li dijî min dan destpêkirin. Abdullah Öcalan ji cildê pêncemîn ê manîfestoya Şaristaniya Demokratîk pazdeh sibata sala 1999 bi komployeke ku mînakên wê di dîrokê dekê min Rêber Abdullah Öcalan hat girtin. Öcalan li ser dek û dulab û komployên ku dixwestin di kesayeta wî de li ser gelê Kurd û herêmê bimeşînin van nirxandinan dike. Ji nehê cotma 1998 heta bi pazdehê sibata 1999 pêvajiyeke 4 mehan Amîna Bahûzê derbas bû. Ji bilî hêza hegemon a dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ti hêzê nikarîbû vê operasyona 4 mehan amade bikira. Niha têre xwe eşkere bûye ku di wê demê de ango heta bi girtina min İsraîl û dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji sedî sed alîgirê çareseriyeke siyasî û aştiyane nebûne. Ji bo rojhilata navîn nexwasim ji bo Iraqê kontrol bikin û wê bişkînin bi dijwarî pêdiviya wan bivê hebû. Rêber Abdullah Öcalan horgiliyên wan kêliyan bi van gotinan tîne ziman. Di dîroka pêvajoya NATOyê de ji sedî sed operasyoneke herî giring a pêvajoyan e. Ev ew qasî eşkere bû em diçûn kîjan deverê ti deverê dengê xwe nedikir. Rusya mezin jî bawayekî pir eşkere bê tesîr kiribûn.
جخوا هلبستا یونانیان تیرا راوکرن هر تشتی دکر. لرومای تدبیرین اولکاریه یه لناوا مالا لیدمام هر تشت اشکره و الپیش جوان را دخستن. دما بالافرا گلادوی دسر دریا سپیره پرواز دکرن مینا اف چوینا خواه وکه سفرا ترینه یاد قرکرنا جوهیان ده هاتبو بکارانین دید و پاشه بویرنگی شیرو وکر. دی کسایتا من ده رژیما قرکرنیال دجی گلکی کتبو قناخکه گلکی کریتیک. Öcalan li ser rola dabûn Tirkiye jî van tiştantîne ziman. Ew pêvajoya jê re digotin Tirkiye weke şîpeka har global dibe, ya rastî ew çîroka pêvajoya pêşkêşkirina Tirkiye ji kapîtalîzma finansê ya globalizmê re bû û ne tiştekî din bû. Öcalan îmralî ve guheran dibistaneke rûnakbîriyê û bi vî awayî komploya ku keseyeta wî de li dijî 5 milyon însanî hatibû kirin vala derxist. Bihêza zanistî, felsefî, etik û estetik a ku ev yek pêwîstîke kesayeta min a heqîqetê pareke mezin bi destxistiye, ez ê bi vê kesayeta xwe ya heqîqetê bimeşim, ez ê di jiyanê de bi ser bikevim û ez ê wê bi her kesî re parve bikim. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan jê tecrîda li ser Rêber Öcalan û çalakiyên gereva birçîbûnê nirxand. Duran Kalkan got salvegera bîsteniya komploya navnetewî bi pêngaveke mezin ya berxwedanê dest pê kiriye, pêngava bi pêşengtiya Leyla Güven, Nasir Yas berxwedanên li zindanan, her wiha welatparêzên şoreşger û demokratan li Ewropayê jî birêve diçe. Endamê Komîteya Rêveber a PKK Duran Kalkan bû mêvanê bernameya Olkeden a Medya Xeber TV û li ser tecrîda Rêber Öcalan û çalakiyên giravên birçîbûnê nirxandin kirin. Duran Kalkan di destpêka axaftina xwe de diyar kir ku komploya navnetewî ya li ser Rêber Öcalan bi berxwedan û tekoşînê têk çû û got di salvegera bîstan de a komploya navnetewî bi pêngaveke mezin dest pê kir. Pêngav bi pêşengiya Leyla Güven, Nasir Yagiz, berxwederên li zindanan, welatparêz û demokratên li Ewropayê birêve diçe. Ev yek rê li ber hêviyê vedike. Li dijî vê sîstemê bi rastî jî sekneke berxwedêr a bêhempa heye. Kalkan bi bîr xist yên ku komploya pazdê Sibatê pêk anîn gotin ku 6 meh emrê tevgerê heye. Lê niha em berova jî vê yekê dibînin û wiha anî ziman. Komplo bi ser neketiye. Komployên nikarî armanca xwe ya qirkirinê pêk bîne. Nikarî berxwedana Kurdan têk bibe. Nikarî hêşmendiya azadiyê, rêxistinbûn û tekoşîna Kurdan ji holê rake. Ji vî alî ve komplo binketiye. Li dijî komployê tekoşîneke mezin hate dayîn. Kalkan axaftina xwe wiha domand. Di nava 20 salan de sîstema tecrîd û işkenceya îmraliyê jî heya vê yekê bi hêşmendiya rast a azadiya mirovan têk çû. Leyla Güven, Nasir Yagiz berxwederên zindanan yên li Ewropayê di grava birçîbûnê de ne. Ev rastî geleke baş rastin pêş çavan. Gelek xisûsên girîng hene ku divê em hemû esas bigirin û dersê jê derxînin. Dibêjin li pêşberî Rêber Apo, li pêşberî xeta jiyana azad hebûna Kurdan û tevgera azadiyê em rexnedayîna xwe didin. Duran Kalkan diyar kir ku hêzên komploger divê îdî xwedî li ber pirsyariyên xwe derkevin û got divê ew jî li pêşberî dîrokê tiştekî bêjin. Bela kes nebêje em serdestin, em ê Kurdan tune nebikin, em ê rastiya dîrokê berovacî bikin. Kurd li ber xwe didin û ticarî komplo qebûl nekirin. Wê sîstema işkenceya ya îmraliyê têk bibin. Dîwarên îmraliyê helweşînin. Komployê bi temamî têk bibin û dîrokê serrast bikin. Endamê Komîteya Rêveber a PKK Duran Kalkan nîrxandina xwe wiha bidawî kir. Bila herkes zanibe eger wê aşîtî di navbera Kurd û Tirkan de pêk were, eger wê demokrasî pêk were, jiyana bihevpar re ya Kurdan û Tirkan wê pêk were, pêşengiyê vê Rêber Apo ye.
بلد چارچوبه شرمزارکردنا بیستمین سالوگرا کمپلا نافنتوی یا لسر ریبر اوجلان لشهبایه مجلس مالباتین شهیدان چالکیک دارخستن هر وها لکوبانی جی مشا جوانین شورشگر دوام دکه کنگره ستار به داخلینیه که بانک لهمو جنان کرکو جبو پازده سباتی جی داکبان قادان. براساتنا سالوگرا بیستان آ کمپلویا ناو دولتی یال سر ریبر اوجلان لحرمین باکور و رجلاتی سوری چالکی تینل دارخستن مجلس مالبتین شهیدان لشهبایه چالکی اکل دارخستن ده چالکی دا لسر ناوی مجلس مالبتین شهیدان و تبدمی اخافتن هاتن کرن امره و چیکر سر ریبر ما و دخواست گل و ریبر آبو انجابزه بکن لأف فکر ریبر آبو بو گل حمویه این نکان ما ریبر ما جهاز بکن جبركو مؤامرة كي راستي ده شخص ريبر آبودا إرادا ما نتوا ما آزاديا ما چاندا ما هدف كردن پشترا سینفیزیونا کات پیشکش کرن و چالاکوانان لأخافتنا ریبر اوجلان گهدار کرن دوی چارچوبه یه ده مشا جوانین شورشگر الکوبانی دوام دکه ده ساعتين سبه ده جوانان داخویانی که به زمان کردی و عربی دا و داخویانی ده و هاته گوتن ام وقت افگرا جوانین شورشگر کمپلوی آل دجی ریبر اوجلان شرمزار دکن امی حتی پیک آنینا سرکفتن و آزادیا اوجلان تی بکوشن کنگراستار لسر مجار داخویانی که وشاند و افبان کر باز اثباتی ام بانک لحمو جنین جیهانی و هزین دموکراتیک دکن کو دا کبن قادان هر وها ام بانک لجواکا ناونتوی روی خسرین حقوقی جی دکن کو زخته لسر دولتا ترک بکن دا ستمکاری و خالد جی گلین آزادی خواز نکه به همان آرمانجل حلبی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده گونه چالکیا گروا برچیبونه ودا گونه چالکی لقادا شهیدان آبشا روجلاتی تاخ شق مقصود هات ودان ده چالکی دا اخافتن هاتن کرن کسین آخفین تاقاس کرن کو حتی ریبر اوجلان آزاد نبه او دناوا چالکیان دابن چالکیا گروا برچیبونه یال باجار عموده جی در روجا سیسیان دا دوام دکه روجا یکمین 110 روجا دویمین 225 و ای روجی 188 کس تفلی گروه بون چالکگران تاقاس کرن کو برخودانا وان حیا شکاندنا تجیده و دوام بکه روجا برخودانه روجا سرکفتنه ایرو گرک امگش خودیل حوال خونی زندان آده و سرک آب و در کبن جلان حوالتیا حری راس بجنیر کریه بوی تشتی ایرو موت حرکت جن ایرو من قادا برچیبونه نه ام تشتیا حوالا لیلا گوند بکن امش بو فاشیزم ترکیه ام دبینا تریجی مینا اج فاشیست داگرکار ترکیه جی ام دبینا ام تکوشینه بکن حتی ریبره ما آزاد برخودنا چالکیان اندام مجلس هدپ ناصر یاز در روژا 85 ده شانده که پیلوتبوری حزب زحمت کشان یا کردستان سردانا چالکگران کر و پیشگیری دان گروا برچیبونه هر وحاشینین حولیر کما چلوسیامین آ گروا بیدم او یا بدوروگر جی دور گرتن از بحالم لی از دباورم چالاکیا گروا برچیبونه یا اندام مجلس هدپ ناصریا گز آل هولیر آباشور کردستان در روژ 85 ده ناصریا گز اتویکو روشا تندرسیا ویکتی قوناغ خطر جی چالاکیا خو به باوری و بریارداری که خورد ددومینه یا گز هلبستک لسر چالاکین گروا برچیبونه ین لدجی تجرید نویسیا شویدن یا گز هلبست بخوا خوند و بری هلبستا خوشی پیام دا دوجی یگز دا خافتنه که خواه یا جی چاپ منی را گوته بو جبو هم سبا پشمان نبین دوی زو بکوین تفگری و لدجی تجریده لدورا چالاگران کن ببین. گروا برچیبونی یا دوروگر لناوندا نونرتی هدپی هولیری یا لدجی تجریده لسری برو جلان در روژه 85 ده جعالی کوما 43 و هات دورگرتن. کوما 43 جی چالاگوان و کسایت این باشوری کردستان پیکتی
هروها پشتگیری سازی و پارتین کردان آجبو چالاکران جی بردوام دیکه. شانده که پیلوت بروی حزب زحمت کشان کردستانه سردانا چالاکران کر و پشتگیری دا گروین برچیبونه. اندام شانده هیوا سعید سلیم جروش نیوزیرا خوی و گود اف نجارا یکم ام سردانا گروا برچیبونه دیکن و نبه جارا داویجی. دوی آلین سیاسیین باشور کردستانه تمی پشتگیری گروین برچیبونه این هدفه بکن. جبرکو روژکی وان جی پشتگیری مدیکرن. چالاکی اندام کوردیناسیون مجلس عشتار فضیلة توکجی یا گروا برچیبونه یا بید مدور وگر دروژا 25 جانده. هر وها چالاکی گروا برچیبونه یا لناوندا باجار شنگاله دروژا 38 دومه. ایرو چالاکی گروا برچیبونه جالی مجلس ناوندا شنگاله و به دروشمین بجی سروکاپو هات دورگرتن. برخوادانا لستراسبورگ هر دچه مزند به برخوادانا کو جهفده کانون 2018 دست بیکر به وین او باوری که خورد دروژ خویا پنجوین هاون دیا جه چالگران وکه جه که سردان جبو کردستانی او دوست وان لحاتیه. لستراسبورگ 14 کردستانیان دست به گراوا برچیبونیا بیدم و بیدور وگر کرن چالکیا وان در روژا پنجون هاون دیا. ایروژی گله کس جوالات جدایین اروپایی اهاتن سردانا چالگران. کومین جی پایتخت فرانسا، پاریس و پایتخت بلژیکا بروکسل سردانا چالگران کرن. چالگران جی سپاسیا وان کرن و گوتن ین اوجلان تسلیمی ترکیه کرن لامرالیه جی سیستما تجرید آوا کرن. ریوبریا فاشیست دخوازه تجرید کورتر بکه لهمبری و یکی جی دوی گله کورت و دوستین وان خودی هلوست بن. به همان آرمانج چالکیا بیدم و بیدور وگر آشیار خلیل لباجر نورنبرگ ای آلمانیای روژا نوزدان مصطفى توسکان ای دیسبورگ و یوسف ایبا لباجر تورنتوی کانادای دروژا سودیدیان دا دوام دکن. چالکیا شوان اگوکلو و سلطانی گید لپایتخت آوستوریا ویانای دروژا دانزدان و یا امام شیش آل گالار بریتانیا جی دروژا پنجونهان دا دومه. لآلیه کدن دیوان هفسروکتیا کنگریا گل کمپلیا 15 سباته یال سریبر اوجلان شرمزار کر و بانگ لهر کسی کر تبلی مشا 16 سباته یال ستراسبورگه ببن. به همان آرمانجی کردن لباجار استاوراپول فدراسیون روسیایی جی به چالاکیه که کمپلو شرمزار کرن. لسید نیه لدیجی تجرید کرنا اوجلان کار دیپلماسیه تکرن. رایدار ناوندا جواکا دموکراتیک آکورد و بردف که کنکه اسمت تاشتان دوسیه اک پیشکشی پارلمنتر پارتیا کارکر پوی لانچ کرن. آلیان گوتن راکرنا تجرید دهمان دمه ده ویره لپیشیا آشتی و دیالوگی وکه تجرید لجیج مروواهیه و بیدنگی سیپیتیجی نای قبول کرن. جبو شرمزارکرنا کمپلویا نفتنتوی یا لسر ریبر اوجلان کردستانی او دوستین خواه جسی باسکان و بر به باجر استراسبورگ فرانسای و دمشن جده چلی و مشادریش آلمان هایمی یا بر به استراسبورگ و دبه هدف زختین پولیسین آلمانیایی. به روژان کردستانی و دوستین خواهش آلمانیا، سوئیسرا و لوکسمبورگ لسر باجر استراسبورگینه. باسکی یکمینی مشه به پیشنگی تفکر جوانین شورش کرد که باجر آلمانیا مانهیم دست بیکری دروژا چاراندایه. بهتری 105 جوان بشتاری مشه بون. استنگیا پولیسین آلمان او بوکو لگل هلدانا پوسترین اوجلان و دروشمین دلسوزیا با اوجلان ربو. چالگر جبر ایریش و قدخیا دولت آلمان نچارمان به مشفان انترناسیونالیست را به اتوبوس ریویدیا خواه بدومینن. اتوبوسا چالگران جهات راوستاندن. چالگر روژا سه شمه لکالار سورهی جی بون هدفا ایریشا پولیسان اجبر ایریشه 4 چالگر بریندار بون. تکلدار ایریشا پولیسان کجدک اوروپا داخویانیک نویسکی بلاف کر. کجدک اوروپا داخویانی خدا داخوزش حکومت آلمان کرکو دف جوانی زکاتی خوا برده. هر وها کجدک اوروپا بانگل کردستانیان لآلمانیا و اوروپایی کرن لدجیوان پیک آنین فاشیست این آلمانیا دا کون قادان. باسک دویمین ایمشه یه جوانین انترناسیونالیستان کج لکسامبور مشیان استراسبورگ دروژا سیسیان دا گهشت مدسه یا کو باجارکی فرانساییه.
انترناسیونالیست چون سردان شارداریا متزه چالگران درباره داخوازین خود دوسیه یکدان آلیکار شاردر ده اولیویرا ناتالیا. د دوسیه دا قال تجرید لسربر اوجلان زختین دولت ترک آل سرگلی کرد چالکین گراوا برچبنه هاتا کرین و هاتا خواستن کو اوجلان به همولاتی فخری. باسکه سیمین امشوانان جبا سلیحتا ستراسبورگیه مشادرج آلورجی دروجا پینجانده دومه مشوان لدجی ایریشن دولت آلمان این لسرسازین کردان و چاودیریا وان آل اوجلان هلوس نشاندان و گوتن تو هیز نکاره آستنگ بکه که او ببیجن بجی سروک آپو چالگرین که 320 کیلومتری مشیان همان روژه گشتن جولماره یا فرانسایه چالگران ویس به دست بقوناغ خواه یا بینجمین کرن. به همان آرمانجه به سلوگانا دم هاتیه سری هلده تجرید بشکینه فاشیسم هلوشینه ریبر اپو آزاد بکه تفگر جوان شورشگر لپایتخت یونانستانی اتینایه دست به مشا سروجان کر. قناخ داوی یا تنکرنا چتین داعش به همو هزخو به بجدچونا شروان قصد دوام دکه تنی دو کلان دبن تاریتی او داگر کریا چتین داعش دمایم نوچگانی ما هوشنگ حسن شچپرین پیشین شرجمره راگاند کو تنی 700 حتی 800 متر دبن داگر کریا چتین دمایم چتین داعش جبو آستان کرنی بجدچونا شروانان عربین تقمنی او چتین خواکوش بکارتینن چتین کوش بو پیشده چونه شروانان آستان بکن هر تشتی دکن لپشت خواه گلک ماین بجه کرنه. نوچگانین ما دیار کرن کو وی صبح چتین هجمارک جه سیویلان واکه مرتلین زندی بکارانین اف سیویل پرانی آوان مالباتین چتیانن او آنین خطین پیش دنا برا شروانان او چتیان ده. هر وها دو ده انجام لیگرنا لهن هریمین رزگار کریده شروانان دپوی که جبل خانه چتیان جدیدن. ناوند راگاندن او چاپمنی یا یپگی بداخیونی که ناسنامه 10 شهیدین ده قناخ داویا پینگاوا باگرا جزیره ده اشکره کر ناوند داخیونی خود سرساخیش مالباتین شهیدان رخواست. ناوند راگاندن او چاپمنی یا یپگی بداخیونی که ناسنامه 10 جانگورین آزادیه که ده قناخ داویا پینگاوا باگرا جزیره ده شهید بونه اشکره کر ناوند داخیونی خود وها گود د چارچوبه پنگاوا باگرا جزیره ده پیشکتنا هزینیه پکی لگونده با خوزید دومه د چارچوبه اپراسیون ده و 11 سبات ده حوالین ما ده شرین لحریمه ده شهید بون. ناونده ده داخیانی خود سرساغیج مالباتن شهیدان رخواستن لگوری ناونده ناسنامه شهیدان وهای رهشان مامو بناسناف جاندا چارچلا لحل بجدایک بویه ده سبات 2019 لده رازور شهید بو. دلخواز گنجو به ناسناف جیان طول هلدان لسریکانی جدایک بویه ده سبات 2019 لده رازور شهید بو. عبدالخالق بوبی به ناسناف آلان روژ آوا لحسک جدایک بویه 11 سبات 2019 لده رازور شهید بو. فادی ابوش به ناسناف عگید بوتان لحسک جدایک بویه 11 سبات 2019 لده رازور شهید بو. محمود عطالله به ناسناف حقی هول لده رازور جدایک بویه 11 سبات 2019 لده رازور شهید بو. محمد حطیمی به ناسناف حطیمی قامشلو لقامشلو جدایک بویه 11 سبات 2019 لده رازور شهید بو. یاسین دابول به ناسناف اسماعیل قامشلو لقامشلو جدایک بویه 11 سبات 2019 لده رازور شهید بو. محمود الحاسود به ناسناف مظلوم دوغان لچلاغه جدایک بویه
11 سباتا 2019 li dêra Zorê şehîd bû. Eymen Elhemmo bi nasnav serbestkirgelekê li Tilkoçerê ji dayîk bûye 11 سباتا 2019 li dêra Zorê şehîd bû. û Elî Mubarek bi nasnav Zagros Çilaxa li Çilaxa ji dayîk bûye 11 سباتا 2019 li dêra Zorê şehîd bû. لقامشتو تلتمر مراسمی شهیدان هبو به سدان شینین هر دو باجران بین جانگورین آزادی این کو ده قناقا داویا پینگاوا باگرا جزیره ده شهید ببون به مراسمین جدا لگورستان شهیدان اوغل کرن. شروانی قصده مصطفى سليمان بناصناف أحمد قامشلو اندامين هزين باراستنا جواكي محمود الطلاح بناصناف حقي هول ياسين دابول بناصناف إسماعيل قامشلو ومحمد حتيمي بناصناف حتيمي دقونا غاضوية بينكافا باكرا جزيرة دا شهيد بون بالسادان شينين باجار قامشلو بشتي ورقرتنا جنازين الشهيدان بكاروانيكي بر بقورستان الشهيد دليل ساروخان و كتن ري لكورستاني بشتي مراسم الاشكري اللي سرناوي مجلسها مالباطن الشهيدان ويا بيكي اخافتن هاتن كرن كسين آخوين سوزا شوباندنا خطا شهيدان دان گرسيا گل جنازين الشهيدان دناوا سلوكانان دا سپارتن آخي شروانی پکی فادی عبوش بناصناف عقید بوطن دقونا غاضویا بینگاوا باگر جزیره دا شهید بو. بالصدان شینین تل تمری پشتی ورگرتنا جنازه الشهید بکاروانی کی بر بگورستان الشهیدان و کتن ری. لگورستان پشتی مراسم لشکری لسرناو مجلس مالباطن الشهیدان و یا پکی آخافتن هاتن کرن. کسین آخوین سرساغج مالباط الشهید را خواستن گرسیا گل جنازه الشهیدان دناوا سلوکانان دا سپارتن آخی. بریا هفدیتنا پوتین و اردوغان روسیای تکلدار روشا ادلب دولتا ترکیه هشار کر وزیر کار درویه روسیه سرگی لاوروف دیار کر که روژاوا سرکه هفدیتنا پوتین و اردوغان ادلب او گوت به تروریستان رژی دیالوگ نایی کرن. بریا هفدیتنا سروک روسیه ولادیمیر پوتین و اردوغان روسیای تکلداری روشا ادلب دولتا ترکیه هشار کر. وزیر کارین دروی روسیه سرگی لاوروف به پیشه خوی لیسوتوی لیساگو ماکوتره لسوچی کنگره چاپمنی لارخست. سرگی لاوروف دیار کر گروژه و سرکا هفدیتنا پوتین و اردوغان ادلبه و هاگوت. جهبت النصره دزدانی سرج سدی نوچ ادلبه. به تروریستان ره دیالوگ نابه. لگوری چافدیران ناکوکیه ناوره دولتا ترک و روسیه لسر ادلبه کوربویه. دولتا ترک هول دده جبهت النصره بناوی رخستنه کنو درخه وان بخه ناوا کمیته دستوره. لالیه کی دنجی رخستنه ناونتوی آلیکارین خواه لسر ادلب روستاندن. روزنامه The Guardian بریتانی دیار کر که کنترول کرنا ادلبش آلیه چتین جبهت النصره و بخوره انجامی نینی آنین. یک جوان انجامان لگوری روزنامه روستاندن آلیکاری ناو دولتی لسر ادلبیه. رخصتن ناو دولتین آلیکارین مروفی آلیکارین خوین جدبستان و نخوشخانهان لوی حرمه روستاندن. اندامی فرمانداریا بریارگاه ناوندیا هیزین پاراستنا گل هپگی باوس اردال تکلداری روژاوین سرکه ین لکردستان و سوریه آخوی باوس اردال سیاستین دولتا ترکین لحرمی وکه سیاسته که خطرنک بناف کر و لسر روشا سوریه جی وها گوت گفا مزن آل لسر حرمی و تواهی سوریه دولتا ترکیه بخواه همو پرزیریکن سوری تیدا باکور و روشلات سوری تنی دکاره ده چارچوه که ده وره چاره سر کرن او جی بریا دیالوگانه. اندام فرمانداریا بریارگاه ناوندی هایزن پاراستنا گل هپگی باوز اردال تکلداری مجارین دروژه و کردستان و سوریه ده اخفی. باوز اردال سیاست ترکیه الحرمه و که سیاست که خطرناک لسر اولهیا گل الحرمه و دولت می بناف کر. سیاست حکومت آکه بیاب سرکشی اردوغان لروجلات ناوین لسر بنگاه عثمانیه تمشاندن. اردوغان مداخله همو دولت حرمه دکه جسومالي بقرا حتى ليبيا ومصر وحتى دولتين كندافي سوريا وعراق. اردال لسرجفين دولتا ترك ان لدجي باكور ورجلات السوريجي افتشت عن زمان.
Gefa herî mezin al ser herêmê û tevayî Sûriyê dewleta Tirk bixuye. Dixwazin modela Qibrîsê li Bakurê Sûrî pêk bînin. Siyaseta wan al Efrînê her tiştî tîne ziman. Fermandarê HPG li ser têkiliya dewleta Tirk û Daişê jî ev şîrove kir. İddiayên Erdogan ên şerê li dijî Daişê cihê tinaziyê ye. Ji 2014 heta 2015 Daeş li ser zêdetirî 300 kilometre bi sînorên Tirkiye re serwer bû. Çima Erdogan wê çaxê şerê Daişê nekir? Dewleta Tirk dixwaze pêkhate û gelên herêmê li dijî hev vikarbîne. Bahûz Erdal li ser vê mijarê jî wiha got. Nîvê Qesedê ji gelê Erebin. Beşeke mezin ji gelê Ereb di nav rêveberiya Xweser de cihê xwe digirin. Tişta ku li Carablus û Efrînê dikin her tiştî rave dike. Herêmê Tirk dikin. Hemû hewildanên Tirkiyê li vir têk diçin. Endamê fermandariya biryargeha navendiya hêzên parastina gel HPG Bahûz Erdal nirxandinên xwe bi mijara Idlibê bidawî kir. Navbera dewleta Tirk û rêxistina Nusraya terorîst Kurdîneyeke xurt heye. Rusya dikare bi hêzên demokratîk re li ser paqijkirina herêmê ji Efrîn heta Idlibê ittifaqê bike. Hemû pirsgirêkên Sûrî û tê de Bakur û Rojhilatê Sûrî tenê dikare de çarçoveyekê de çareser bibe, ew jî diyalog e. Serok Wezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ragand ku welatê wê li dijî Sûriyê êrişeke nû pêk anî, televizyonên İsraîlî dibêjin ku êrişa li dijî Quney Tirayê mesajek ji Sûrî, İran û Hizbullahê re ye. Di hevdîtineke çapemeniyê de Netanyahu got ew her roj derbeyên li barergehên İranî didin. Serok Wezîrê İsraîlê teqez kir ku ew ê her li dijî mezinbûna hêza İranê li herêmê derkevin. Laliyeke din artêşa Sûrî got di encama êrişa ezmanî ya li dijî parêzgeha Quney Tirayê de ziyanên madî derketine holî. Kanala duyemîn a televizyona İsraîlê got êrişa li dijî Quney Tirayê ji Sûriyê, İran û Hizbullahê re mesajeke. Xuya dibe ku bi nêzîkbûna hilbijartinê Kinêstrayê re êrişa İsraîlê li dijî barergeha İranê li Sûriyeyê zêde dibin. Konseya Avrupayê pêşniyar kir ku Siûdiyê û hinek welatên din jî têkevin lîsteya reş. Komisyona Avrupayê bi hinceta ku li dijî fehilkirina pereyan û finansekirina terorîzmê têkoşîn nekirine, pêşniyar kirin ku bila heft welatên têkevin lîsteya reş a Yekîtiya Avrupayê. Siûdiyê û Panamayê jî di nava wan welatan de ne. Welatên weke Fransa û Brîtanyayê ji bo vê biryarê sar disekinin. Di lîsteyê de İran, Iraq, Sûriye, Afganistan û Yemen jî di nav de 16 welat hene. Ger welatên nû werin qebûl kirin, wê ev lîste jî 23 welatan pêk were. Kesên ji ber şoreşa li şêladizê ya li dijî barergehên artêşa Tirkiya dagirker hatine bincavkirin, hîna jê nehatine berdan an jê darazandina wan çênebûye. Piştî ku di 26 Çileyê de xelkê Dêralokê û Şêladizê li dijî bombabaran û kumkujên artêşa dewleta Tirk serî hilda, asayişa Duhokê zêdetirî 8 kes bincavkiribûn. Ji kesên hatine bincavkirin 18 kes hîna jê di bincavan de ne. Heta niha nayê zanîn ka 18 kes derxistina dadgehê ya na û malbatên wan jî bifikarin. Laliyeke din hate îdia kirin ku di destê asayişa Duhokê de lîsteyeke din a kesên ku dê bêne bincavkirin jî heye. Çavkaneyekê jî herêmê ragand ku di lîsteyê de navê 106 kesan heye û têgotin wê werin bincavkirin. Têkildarê mijarê îdayên din jî têgotin di demeke nêz de wezîr an jî rayedareke dewleta Tirkiyê serdana Başûrê Kurdistanê bike. Lewra ev bincavkirin jî ji bo vê yekê pêktên. Endamê Komîteya Rêveber a Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Duran Kalkan têkildarî bûyerên li Şêladizê Rûdana axivî û got tişta ku li Şêladizê Rûdaya şoreş bû, ev şoreş ne ji bo nan bû lê ji bo romet û azadiyê bû, bila herkes vê yekê wisa fêm bike. Endamê Komîteya Rêveber a PKK Duran Kalkan tevlî bernameya Olkedan a televizyona medya heber bû û têkildarî bûyerên li Şêladizê Rûdayîn nirxandin kir. Duran Kalkan di destpêkê de raperîna Dêralok û Şêladizê ya li dijî dagirkeriya Tirk silav kir û kesên di encama êrişên Tirkiyê de şehîd bûn bi bîr anî. Kalkan têkildarî bûyerên li Şêladizê Rûdane wiha got.
یا راز دوی مروف جویه کره نبیجن سرهلدان یا کو پیک هات شورش بو شورشا هستان بو شورشا تکبرنا ترسی بو شورشا رابونا لبر هفکاری بو شورشا قدبونا جی ذهنیت و سیاست فاشیست قرکر بو اف شورشا روح نتوی هست نتوی شورشا یکیتیا نتویه اندام کمیته ریوبر آپکه لسر گوتنا هن ریوبرین پدکه یا پیوستیام پنان جی ترکیه تهیه افتشت آنی زمان. وی گلی قالا نان آوه نکر وان دا خوز رومت کر دا خوز آزادی کر انکو وی فهم بکن وی بکو ناوا جوش و کلجانه این فهم نکن نزانم به چمال وی دنیای نه لبراستی جی لشونکو خودی لوی درکون لبر رادبن دوی روبرن لحولیر ببینن گل دا خوز نان ناکه گل شرف آزادی و یکیتی دخوازه دوران کالکان لسر ادعاء رهبری پدکی و دولت ترک کو دبیجن پکک را پرینا شیلاد زیر خستن کریجی و گوت دبیجن پکک کر رهبری پدکی جه هر کسی باشتر دزانه کو تری خستن بون او کارکی پککی لورنینه لبله پکک تی گوشینا کردن آزاد دمشینه این کو دلوان جه آزادیا کردان دخوازه این کو خودی روح و هستک بویرنگیه پکک دبهیزن پکک باندور لواندکه اندام کمیته ریوبر آپکه دوران کالکان دیداویا آخافتنا خوده وی بانگه دکه ام بانک له هر کسی دکن کو شورشا گل راست فهم بکن در سیج درخینن و لگوری ویجی هل وستک آزادی پاریس دموکراتیک و یکیتیه نشان بدن. Mevcut saldırıları öyle. Bu حتی نها پدک و ینه که لسر نامزد والدیا کرکوکی جی لحف نکرنه. اندامی پارلمنتو عراقیه کتلیا یکیتان اجتماعی کردستان الماس فاضل لسر وی مجاری دیار کرکو نامزدین ینه که جبو والدیا کرکوکی رزگار علیه. اندامی ریوبریا کرکوکی او حریما گرمیانی یه پدکی عطنان کرکوکی لسر همان مجاری جاخی و گوت ام دخوازن والیه که سر بخوا جبو کرکوکی هربجیرین لپدکی نرازیبون نشان دا و گوت ام بتا آوی پشتگیریا والیه که کو خیانتی لکرکوکی کرنه ناکن کسین کو دستی وان د خیانتا 16 جوت مهده هی نابه ببن والیه کرکوکی وان کرکوک فروتون او پرج وان گرتن دی پایین ده هجده سباتی ده مجلسا باجاری کرکوکی ویل ها بجوه. سرک وزیر عراق عادل عبدالمهدی اشکره کر کو اول سر خاکا عراق تباررگین لشکری ین بیانی قبول ناکن. وزیر پاراسن امریکای پاتریک شاین دو سردانا بغدای کر او لگل سرک وزیر عراق عادل عبدالمهدی جویا. پشتی هفدیتنی ویزگاه سرک وزیر عراق تکلداری هفدیتنی داخوینی دا. ده داخوینی دا حترا گاندن کو عادل عبدالمهدی وزیر پاراسن امریکای را گوتیه ام رازی نابن به بنکین کو بیانی لسر آخا عراقی هبن بریارا عراقی سر خبونه وزیر پاراستنی امریکا پاتریک شاین جی دیار کریه کو او به نیرینا حکمتا عراقی رنه شاین تقص کریه کو ارکی هزین امریکای پرورده کرنا هزین عراقی او بداوی کرنا چتهین داعشیه. نامزدین HDP لدرسم آمد و ماردین خباتین هل بجارتین هریمی بریو دبن نامزدین حفظ شاردارین HDP گل و دکاندار زیارت کرن و جعالی هل بجیران و بجوشی هاتن پیشوازی کرن. نامزدین حفظ شارداری HDP ین چناری شاهیا گل دارخستن. پارلمنترین HDP ین آمده نامزدین حفظ شارداری آمده سروک گشتی پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه ریوبرین پارتی او گل کز بشتار بون. کنوه نامزدین حفظ شارداری ت کتنا نافچه ده جعالی شینیان و هاتن پیشوازی کرن او دربازی بربا آواهی HDP و بون. جرسه سلوگانین چناریا میا او آمدیا میا گوتن. ریچ خستنا پارتیا دموکراتیک آگلان HDP مردینی جی نافچه شرم خیستارتا هل بجارتنی دا. جرسه کل بر آواهی HDP نافچه کمبو دست بمشه کرن او دکاندار او گل سلاف کرن. ددمه که دکو هر کس لحویا یکیتیا کردای پارتین سیاسی ین کردین لیونانستانی لحف جویان ده جوینا کو به پیشنگتیا پی دی هاتر دارخستن ده لسر روشا روش آوا او کردان لیونانستانی نقاش هاتن کرن هر وها جبو کردین لوی والاتی جی لسر آوا کرنا کمیته که هف بجی لحف هاتا کرن.
Cara ekemine nünerin partiyen siyasiyen Kurdî ji bo pirsa Rojavayê Kurdistanê û Kurdin li Yunanistanê tên gelhev. Bi pêşengatiya nûnertiya Partiya Yeketiya Demokratîk PYD ya li wî welatî Partiya Demokrata Kurdistana Îranê û Komela Zehmetkeşên Kurdistana Îranê û tevgera goran li bîroya PYD civiyan û mijarên navborî nîqaş kirin. دەستخۆشیتان لێکم بەڕاستی من وەکو خۆم خۆشحاڵم بە دانیشتن بە پێکێنانی بەرەیەکی ڕێکوپێک لە ناو وڵاتی یۆنان بتوانین شتێک دروستکەین بە بەهانای کوردەکانەوە چین بەڕاستی بەهانای کوردەکانەوە ئەبێ بڕین چۆن لێرە بەڕاستی و بارودۆخی ئێستا لە ئەولاوە زۆر خراپ دیارە کورد زۆڵم و ستەم و لەتمێکی زۆری بەرکەوتووە بەعنوان مساڵ هەر ئیمڕۆ لە ڕۆژئاوا و ئەمەیش تاکە دیاردەی تاکە شتێکەوە لەتمەی لێداوە نەبوونی هێزێکی یەکگرتوو یا نەبوونی سیاسەتێک یا ئەستراتیژیکێکی هاوبەش بێگومان نەبوونی یەکتر قبول نەکردن. نوێنەری PYD دکتۆر ئیبراهیم مسلم civîn birêvebir têde li ser avakirina komîteyek hevbeş di nava partiyên siyasiyên Kurd ji bo tevahiya Kurdên ku li Yunanistanê dijîn hat lihevkirin. اف بانک مل همو پارتین کرد ایکول یونان هنه مکر جبو که هم هفدیتنا که چیکن سر هم روشن کردستان برنگه کی گشتی گفتگو بکن و هم آگاهی داوی وک پیادل سر روش رجاوا بوانادن لی هر وسجی هم روش کردن یونان دجین هم گفتگو بکن بنیرن کاب چه رنگی هم کانبن آلیکاری گلی خواه هم باشتر و هم برنگه کی خورتر بکن. Di wextekî de ku gefên dewleta Türk li ser Rojava û tevahiya Bakurê Sûriyê zêde dibin, çaw li îtifaqeke neteviya Kurdî ye. Herçend hîn alî hene xwe ji bo berjewendiyên kesêtî rê li pêşiya vê hêviyê digirin. Lêbelê hewildan li ser berdewam in. Pêngava karwanê zeytûnan ku ji bo çandina 700 dişitlen li herêma Firat û Cizîrê dest pê kiribû bidawî bû. Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê, Yekîtiya Rewşenbîrên Herêma Cizrê, Yekîtiya Nivîskarên Kurd Sûriye û Yekîtiya Rewşenbîrên Herêma Firatê pêngava karwanên zeytûnê bi slogana em ê ji nû ve gul vedin Efrînê dabû destpêkirin. Pêngava ku pêncê Sibatê ji qada şehîd Arîn Mîrkan a kantona Kobanê ya Herêma Firatê dest pê kir, îro bi daxuyaniyekê li Qamişlo bidawî bû. Li gorî daxuyaniyê li Herêma Firat û Cizîrê Goristan, qadên şehîdan, saziyan 700 didarên zeytûnê hatine çandin. Ji van 366 li Herêma Firatê û 366 jî li Herêma Cizîrê hatine çandin. Alûsiya Venezuelayê êdî ber bi ku ve diçe Rusya hişyarî dide Amerîkayê ku ti destwerdanekê di karûbarên Venezuelayê de neke muxalefeta Venezuelayê jî ji bo pêşgiriya İtalyayê qezenc bike li Romayê bû. Wezîrê Karê Derve yê Rusî Sergey Lavrov di riya telefonê re bi hempêşeyê xwe ya Emerîkê Mike Pompeo re derbarê rewşa Venezuelayê de axivî. Sergey Lavrov ya Rusî piştî axaftina daxuyaniyek da di daxuyaniyê de ji Lavrov hişyarî da Amerîkayê ku ti destwerdaneke di welat de neke ji ber ku ew bi vê yekê qanûna navdewletî bin pê dike. Lavrov diyar kir ku wê Rusya ji danûsandinan re li gorî rêgezên peymana netewên Yekbûyî amade be. Muxalefeta Venezuelayê doh li Romayê bi Serokwezîr, Wezîrê Karê Derve û yê hundirên yê İtalyayê re civiyan. Muxalefeta Venezuelayê ragihand ku eger Partiya Sosyalîst Nikola Maduro ji bo helbijartina serokatiyê nû bibêjêre jî ew mavdarin. Hevseroka KCD Leyla Güven di roja 98 de rakirin nexweşxanê. Polîsên Alman êrişa meşa ber bi Strasbourgê vekir. Ji bo dawîanîna qaş û xilafeta çeteyên Daişê li ser Erdê tenê çend metre mane. Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov dewleta Tirkiye şiyar kir û got bi terorîstan re diyalog nabe. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan got bûyera li şêla dizê ne ji bo nan lê ji bo rûmet û azadiyê bû.
بری بینرین هیجان نوچین میندانی واری لور بداوی دبن و هم دبیشین حتی نوچین مینداوی روژه آنگو ساعت 11 بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن